Шеп, қанша екен қошқор? 60 мың, тиши? Қозы тиш, Міне, пародасы бар ба? Қандай парода? Арашан, Мощный қошқор екен бұрық. Шіркейін. Міне, телефон номер айтып қойсын, может, қызықса. 221 61 29 07. Қызыққандар жана кеңири маалымат алуу үчүн ушу номерлерге байланышып алсаңар болот. Тугандар, WhatsApp только. Же связьдагы барбы? Связьдагы бар экен. Ассаламу алейкум YouTube көрөрмандар жана менин подписчиктерим. Бул видеодо алдыман чыккан койлорду тартып кетүүгө аракет кылам. Силерден бир алдынаба бир лайк, бир комментарий жана бир подписка болсун. Ар бир басып аткан лайкыңыз кийинки видео чыгууга себеп болот. Анда эмесем обзорду баштадык тугандар. Шеп, канча экен? Канчадан канчага чейин? 4-өгө 100, тиштери? 2 тиштери. Бардыгы кочкору бар, 4-өгө 100 миң сом экен, 2 тиштер. Канчадан экен аке? 30дан, тиштери? Козу кочкору бар, Козу кочкору бар экен, 30 миңден экен. Ава канчадан? Айткысы келген жок тугандар. Аха, канчадан экен аке? Канчадан канчага чейин же оптонбу? Оптон канчадан? Канча? 30дан кеми бар. Тиштери? Эми 2 тиш болот. Козу кочкору бар экен, Канча баш берди? Yerdə başda 20 баш, 20 баштан ашык экен, аз санап атат. Ага чейин биз бир сыра айланып чыгайлы кочкорлорду, козу кочкорлордун обзору. 18 баш экен, так саны тугандар. Кичине жылдырып койгон. Кана көрөлү. Мынаке. Телефон номер айтып койсузбу? Кызыккандарга телефон номер 0771 83 53. Кызыккандар жана кеңири маалымат алуу үчүн ушул номерлерге байланышып сүйлөшүп алсаңар болот тугандар. Шеп, канчадан бу бар эмне? Сатылдуу же алындыбы? Сатып алабы? Сатып ат, канчадан? Канчага чейин? 60 миңден. 60 миңден, тиштери? 4 жаш, 5 жаш. 4 жаш, 5 жаш кочкорлор 60 миң сомдон экен. Канча баш бар экен? 10 баш, Бир сыра айланып чыгабы тугандар. Мыяктагы сизгеби? Братан, бияктагы сиздики? Полный шулар экен, акен 60 миңден экен, 4 жаш, 5 жаш кочкорлор 10 баш. Бир сыра айланып чыгабы кочкорлорду. Тугандар. Аке, каяка кетти? Тугандар, тура жагынан түшүнөсүңөр, азыр эле ээси жүрдү эле. Телефон номерин алайын десем, бир паста таппай калдым. Тура жагынан түшүнөсүздөр. Бирок мощный кочкор бар экен. Башка кочкорлорго өтөрөйлү. Бир сыра айлангыча эле жок болуп калды ээси. Телефон номерин алат элем болбосо. Ой, бой тугандар, мына сага 250 миңдик кочкорду ким көргөн? Чиркин-пиркин. Эмне экен? Кандай экен тиштери? 4 тишке өттү, наркыча. 2 тиш, 4 тиш кочкор бар. Мына сага 500 миң сом бир машинанын пулу экен тоз. Бу 250. Афган. 60 бу. Баяракта бирөө 500 деп атты эле. Бу 60, бу 250. Ошондо 300 миңден ашык болуп атат дейт. 300 миңден ашык экен тугандар. Жана бирөө маалымат берди эле. Бир аз тура эмес маалымат берип коюптур. Экөөнү 500 миң деген эле жаначы. Ошого байланыштуу ушинтип сүйлөп алдым тугандар. Телефон номерин билбейсиңерби? Ээси жок экен, уккандар айтты тугандар. Эсин сатылды аке бу. Экөө тең сатылды? Жок, бирөөсү сатылды. Нарк карас сатылды, канчага сатылды? Чоңбу? Канчага сатылды бу? Так, сыр болуп калсын деди өзү. Айтып коюңбу? Жашы 6 тиш. 6 тиш. Бою 1.5. 1.5. Афганбы же кандай? Эмнеси, пародасы. Пародасын билбейт экенбиз, канчага сатылганын сыр боюнча калсын деди, Сыр боюнча калсын дептир, айткысы келгеди. Тугандар, тура жагынан түшүнөсүңөр. Сатып алган адам сыр боюнча калсын дептир. Боюн канча дедиңиз? 1.5. 1.5 таза чышат. Эмнеси жашы 6 тиш дедиңиз, 6га эми өтүп атат, Жакшы. Наркычы?
Ken narkını söylep koyunça. 60 bin so'm, Dişi? 6 diş, parodası? Aravaş, Gisari Afgan aravaşkan, Emnesi var mı? Telefon nomeri aytып ko'ysiz, может sizligin. Gerek bo'lsa. Qiziqqanlar qo'chqor ko'p-da bizda, qiziqqanlar. 0777 09 70 99 Жақсы. Tishing qancha dedingiz? 6 tish 60 ming so'm so'rab o'tasiz. Shep. Aka. Qancha so'rab o'tsizmi uni? 70. Telefon nomeri aytib qo'yingizmi bu? Keragi yo'q, narxi 250 Bayagı nomer çoğun qo'chqor o'rni esi keldi. Tug'anlar 250 70 deydi buni. Telefon nomeri so'rasam aytqisi kelgan yo'q. Tug'anlar o'zining esi keldi. Qanchadan qanchaga chayin alındı uje satib o'tavi? Satib atdi. Qanchadan qanchaga chayin optom bu? Optom 35 ming so'mdan kam var, tishlari. 2 tish bo'lsa kerak, Qancha bosh o'shanda? 11 bosh, Shep qanchadan qanchaga chayin aka? Aka, qanchadan qanchaga chayin optom bu? Var. Qancha? Optomga 105 ming so'm, Qancha bosh o'shanda? 5 bosh, Tishlari qo'zg'ochqor var. Qo'zg'ochqor var, optomga 105 bosh ekan, tug'anlar so'rab o'tibdir. Aka, qanchadan qanchaga chayin optom bu? 21,5 dan tishlari qo'zg'ochqor var. 21 dan 25 ga chayin qo'zg'ochqor var. 2 4 5 bosh ekan, tug'anlar 21,5 dan 25 ga chayin so'rab o'tibdir. Qancha so'rab o'tsin qo'zuv qo'ydi? 19 ga berib yurasan, Tishi qanday? 4 tish. Mo'cha. Qo'zisi qanday? Erkak, Qana bir shilab qo'ychi. Ne deysiz erliga? Arzon biz yoqda. Arzon ana tug'anlar. Ukam qanchadan? Qanchadan necha? 22 dan. Tishlari qanday? 6 tishlari. Bardig'i sovuqlari va. Bardig'i sovuqlar ekan 22 ming so'mdan so'rab o'tibdir. 6 tish, 2 4 6 bosh ekan tug'anlar. 4 boshi bu joqda, 2 bosh nazi tartamiz. Buna 2 bosh tug'anlar. Qancha aka? Aqsir qanchadan? 60 mingdan kemi var ekan, tishlari. Biri 4 tish, biri qo'zi tish. Qo'zi qo'chqor var o'shanda? Qo'chqor var, ekoten. Ekoten qo'chqor var ekan. Qiziqqanlarga nomer aytib qo'ysiz, может qiziqsa. 553 ming. 553 01 35 01. Qiziqqanlar jana kengir ma'lumot olish uchun shu nomerlarga baylanishib, shilasha olsanglar bo'ladi, tug'anlar. Aka, qanchadan so'rab o'tasiz? 25 dan tishlari. 4 tish, 6 tish sovuqlari. Sizcha aka qancha so'rab o'tsan ovani? 17 ga oldim. Tishi qanday enesin? Qo'zisi-chi? Erkek burg'achi. Erkek 6 tish, erkek qo'zisi men qancha oldim dedingiz? 17 mingga olinibdir, tug'anlar. Qo'zuvi qo'y qancha ukam? 28. Tishi qanday enesin? Qarg'ana. Qo'zisi erkek burg'achi. Erkek, Qo'zuvi qo'y qancha aka? 25 kam var. Enesini tishi? 8 tish, erkek burg'achi va. Urg'achi, babasi urg'achi ekan. Jetim qo'zi vardi da tartuga harakat qilaman. Anda men obzorni boshladik tug'anlar. O'zimcha video qilayin desam, az kelib qolibdir. Az qolibdir. Qolganlari-chi aka? Qanchadan? Qolganlari 20 dan kam var. Tishlari? Qo'zidan 2 tishga chayin, Qo'zidan 2 tishga chayin ekan, 20 dan kam var ekan, tug'anlar. Mo sizdan emasmi qo'zi? Qancha bu qo'zi qo'y? 35 kam var. Tishi? 6 tish. Qo'zisi qanday? Erkak, Qo'zisi 35 ming kam var, 6 tish ekan, tug'anlar. Aka, qanchadan kam? 20 dan tishlari?
Эки тиштер, ургачы бар, эки тиштер, ургачы бар, 20-дан кем бар экен, тугандар. Аке, козу койлор канчадан? 25-тен, тиштери? 6 тиш, козу бар кандай? Эркек ургачы аралаш экен, 3 козу кой. Козу канча аке? 15 миң, эркек би? Ургачы бар, Шап канча? 15-тен, тиштери? Козу бар, ургачы барбы? Ургачы бар экен, 15 миңден сурап атыптыр, тугандар. Ком, козу бар канчадан? 30 миңден арашан козу бар. Эркектерби? Эркек, Эки ургачы бу эркек дейт. Телефон номер айтып койсун бу? 221 менен 64 64 62, Эгиз козусу менен канча? 30 миң, Канча баа болуп атат? Козу барын бөлдүп атабы? Канча сурап атасыз козу барын? Тиши кандай аке? 2 тиш, соодасына айткысы келген жок, тугандар. Шап канчадан алдыңыздар же сатып атасыздар? Саттасыздар. Канчадан канчага чейин оптом бу же? Оптом 13төн болсо берип бересиздер, Барды тиши кандай окуп атат? Канчадан канчага чейин? Козудан канча тишке чейин? 2 та картан кой бар, калганы козу, барды эле. Эркектер, же ургачы? Пычмалдар, Канча баш бар общий? 10дон ашык баш бар экен, тугандар. Козу койбу? Козу. Жок. Муну 2 тиш кой. Бу 2 тиш. Союшка 18 калдык. 18 калды, наркычы? Маркы 10 миң. 10 миң, 10 миң, 9800 калдык. Муну 11 миң калдык. 11 миң калды. Алынды, козулар булар. Эркектер окшойт, Эркектер, ооба. Жакшы экен. Тартып эле коюмбу? Канчадан кен козу бар? 10дон кеми бар. Эркекпи? Ургачы бар, 2, 4, 6 баш экен, 10дон кеми бар экен, тугандар, ургачы бар. Козу бар канча экен, аке? Аке, козу бар канчадан? Адам тарткан жокпу, козун тартып атам. 11ден, эркек ургачы? Ургачы бар. 11ден сурап атыптыр, 3 баш, тугандар. Козу канча экен, аке? 9,5. Ургачы? Кочкор, эркек. Козу кой канча? 17, Тиши, энесин тиши? Козу тиш, биринчи бабасы бу? Бу бабасы кандай? Баласы сакытты ургачы эркек. Эркекпи же? Эркек экен, тугандар. Сиздики кандай экен? Канча сурап атасыз? Ургачы канча сурап атасыз? 12 миң, Сенчи туган канча сурап атасың? 10 миң. Эркек ургачы бу? Ургачы экен. Канчадан канчага чейин, аке? 12 миңден 17 миң сомго чейин экен. Эркек ургачы? Аралаш. Канча баш? 23 баш, 12ден 17 миңге чейин аралаш. Эркек ургачы аралаш экен, тугандар. Канчадан алынды же сатылбадыбы? Канчадан алынды? 16,5-дан 25ге чейин алыныптыр, тугандар. Тиштери кандай окуп атат? Козу бар, ургачы барбы? Эркектер экен. Козу койбу, аке? Канча экен? 25. Тиши кандай энесин? 8 тиш. Козусу кандай? Эркек ургачы? Тарт жукам буяка козусунда. Не деп айтасың? Айтпас кыла деп eyсиңби? Ай, молодец. Канчадан канчага чейин, аке? Оптом 25ден, Тиштери? 4 тиш, 6 тиш экен, тугандар. Канча баш? 7-8 баш экен. Канчадан алынды, аке? Сатылбай калдыбы? Сатылбаптыр, тугандар. Алып кетип атат. Тугандар, көбүрөөк эле тартайын дедим эле, ошо кой базарда кой деле калбады. Ошол менен кийинки базар жолугушканча сак саламатта болуңуздар. Ар бир басып аткан лайкыңыз кийинки видео чыгууга себеп болот, тугандар.